I pozdrav ljudi, dobar dan i dobrodošli u novi klip, ja sam Miksa i sa mnom je Stefan. I nastavljamo tamo gdje smo stali. Kao što vidite, ti imaš vatreni moč. Da, vatreni. Evo idemo ovdje u potrebe. Zlatni kostur, alo. Gdje? Kao što vidite idemo za potrebama za dijamantima. Ovo da smo došli u fight sa zombijima. Nemo da eksplodira, nemo... A jebi ga, nismo ništa dobro. Ja sam dobio ništa. Evo kapica neka i kožne pantalone, vidi alo. Dobro, idemo vamo da vidim šta Od ima. kostura sam dobio. Ajmo vamo. Lala. Gdje si ti? Sad kopam pa ćemo da vidimo gdje ćemo da padnemo. Neću kopam pored tebi. Neko će da mi rikne kramp. Šta? Au, Šta? htio sam da kažem alo, ali... Štrku sam, ne mogu da verujem. Kilovate zombiji. Nije nego sam crku, ja pišem Miksa dead. Si pokupio slajd? Jes, nisam. Evo ga ovdje je zombi mali. Šta? Ja imam sharpness 1. Ajde ti ovdje kopaj, ja ću da čistim zombi. Da raščisti put malo. Da raščistim put. Usto su dobro napravili ovdje. Evo ti kopaj ovdje. Kad bi ovdje ja mislim da će imati dijamant. Imam predosjećaj, a znaš kad ja imam predosjećaj da će da uvek bude tako. Idemo. Idem ja homa da napravim kramp. Daj, napravi meni jedan, dva. Ne znam da se lepo čujem. Jebote, kad sam stavio ovaj metal da se peče, samo me 5 ispeko. Gdje su štapići? Idemo ovamo. Pre 3 minuta smo počeli da snimamo. Snimat ćemo još. Čisto da te upozorim. Čisto da me upozoriš. Ima neki dobar osjećaj da će ovdje da budu dijamanti, pošto imam ovdje kamen iskopan kamen po zemlju. Tako da... Idemo back. Jebote koliki si prolaz. Daj mi kramp. Evo Hitno. Iza tebe sam. Evo ti malo hrane. Ja ću da pokupim ovaj metal ovdje što si zaboravio. Da, ja idem, tražim dijamant. Metal, evo ti i ovdje metal. Dobro, ti samo kopaj, ja ću ugaja da kopam ovdje. Dosta... redstone. Tačno znam da su ovdje dijamanti. Čim ima redstone, ima i dijamanta. Samo kažem nešto, ti će početi da snimaš onaj simulator, tako? Da, Eurotrack simulator, sviđa mi se igrica realno. Da, te simulacije što smo počeli, da ekstra su te. Ja počeo da igram, navukao se. Ko na kokain. Što su se svi naložili na onu pesmu Ideš za Kanadu. Ideš za Kanadu. Bolje da ne to. Moraš da me častiš, pošto sam našao 3 dijamanta. Na seri. 3 dijamanta kod mene, nemoj ti da skačeš dole, ja ću gore da dođem. Sad ću ti gdje se, evo ti pre. Ti mi ne veš, evo ti 3 dijamanta. Mislim, to je pro. Šta? To je pro. Malo dalje mikrofon, pošto šuštiš. A sada me čuješ? Ekstra. Ostavi dijamante. Ostavi ekstra. Koliko ih imamo? 7. Sad me je krenulo.
Napravi mi kamp, bit će još dijamant. Neću uvijek da kopam ispod tebe. Redstone ovaj što sam ostavio. Ako me ne ovako ugalj, nađeš ugalj pa te poslije smori da ga kopaš. Da, ono iskopaš malo, a onda te navuče posle još. A žao ti da ga ostaviš. Da. Jebote, ja sam crkao, imao sam 20x pojena, a sad imam 4. Ja imam 14. Ma dobro, evo se. Prvi metal na koji naiđem, kopam odmah sa desne strane, pa šta sad bude. Koliko sam ja rupu napravio ovdje kad sam kopao ugalj sada. Metal! Super. Ima metal, ima ovaj ugalj da iskopam pa makar ne znam šta. Idemo. Ja mislim da će ovo da bude dobar serijal, ova epizoda će da bude, mislim, okej. Gdje sam ja? Šta bi? Ne. Sad ću ti teleportem. Mislim, čekaj, neću još. Ma gdje si ti ova? A vidim te. Evo me kod dijamanata. O, još ti naš dijamant. 4, 5, 6. 6 dijamanta. Mislim, ja sam mašina, robot. Evo ti još 6 dijamanata. Baci. Idemo, dat ćemo sa level s desne strane. Biraj. Peci, ti si mali zec, mala trepalica, peci, c. Idemo s leve strane. I 13 dijamant. Ohoha. Koja je epizoda, znaš ti možda? Možda da ne znam. Možda da ne znam. Ja, ovo me najviše ne. Vašine i to. Ja ću ovdje da istražim ovo. Ovdje je neki bio, neki. Neko kopao minu ovdje, brate, napravio džumbos. Jebote, sam mi si bilo na 7 FPS-a, čovječ. Dođi vamo kod mene da ti dam još dijamanata. Koliko si našao još? Još 2. Ja sad ne znam gdje si ti. Ček, gdje si ti? To je problem. Gdje si ti? Ja sam tamo gdje sam našao onih u stvari... bre. Izgubio sam se. Teleportuj se. Mislim, prihvati sam. Ćeš ti kod mene ili ja kod tebe? Ja kod tebe. Ček. Prihvatio sam ti. Daj dijamant. Gdje si, dođi vam. Samo baci tu. 2 nije nešto. Do 15. Barem ćemo moći normalno da živim. Da. Nas krenuli sad dijamanti, čovječu. Krenuli me! Ja mislim da će i ovdje da bude dijamanti čim je ovo ovako. Našli smo ovaj đavo. Ovdje, ako nema dijamanata, ne znam gdje ima. Ovdje mora da ih bude, stvarno. O, kriperčina! Ne može da to ubije kriperčina. Daj je pauk! Idem da napravim pomač, a? Imam ja mač, dosta je jak. Ima da napravim kući. Dijamant ja nemam kamp. Joj, zamalo da ti bacim, ali jebi ga. Ubit će se. Koliko dijamanata? Ne znam, vidio sam jedan sad koliko ih je ispod. Evo, napravit ću tebi... Čekaj. Da mogu ovako... Napravi mi 2, ajde. I kod sebe imam 14 metala. Super. Dakle... Bilo bi žeći sad da staviš baklju na dijamant i produžiš dalje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! Ekstra imamo za sunđer. Nemoj još da ga kupuješ.
Nećeš, malo kopamo, ajde. Da. Tačno snimamo 10 minuta. Još 5 minuta, ako nađem dijamant, onda prekidamo. Ajde. Znači ne mogu da velim koliko nas sad ustralo. No samo pratite znake, na primjer zemlja i... Samo pratite, nađete još dijamanata, odmah pored su i još dijamanata, to je... Mi imamo iskustva sa Minecraftom, igramo... Da, imamo iskustvo, ja igram oko 5-6 godina. Da. Hoćete znamo i Super Mario da igramo, to otkidam. Super Mario. Jer čujem da se u Cat Mario mnogo nerviraš. Šta? Čujem da se u Cat Mario, znaš šta je Cat Mario? Ona mačka. Cat Mario. Ona mačka kao fora. Nemam pojma. Dobro, nije ni bitno. Tu se mnogo nerviraš kod te igrice. A i glupo je. Daj skeletori. Diamond. Još si našao. Aha, još jedan. Ovdje čim ima, imaš još. Koliko? 3, ajde otprilike 4. Možemo da napravimo i kramp. 5 dijamanta. Evo idem kod tebi. Đidomova. Đidomova ovdje. Ne vi da dođete nego Đidomova ovdje. Dođi vam, evo ti. Ček. 5 dijamanta. 5 diamonds. Idemo odavde. Ima 26. Imat ćemo do 30 sigurno. U sljedećoj epizodi ćemo imati. Da završavamo epizodu. Pa... čekaj, minut, 2... To je bilo to za ovu epizodu. Nije bilo to, dijamanta još. Ok, to je to za ovu epizodu. Ako se svidio klip, naravno lajkujte, šerujte, subscribeujte. I dođi vamo da pokupiš dijamante. Tako da, ako se svidio klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte, do tada budite pozdravljeni i...